twarega kwirora twarega kwirora twarega gutuika organized 2027 tugatuika shocked Ruto ahitukite na margin twambiririe kumururuka tukiuga ni araire na nä ithuä tå rarä kä disorganize kana tårarehe siasa itarä cia gå cokanä nä siasa cia kå buruga andå ä tondå andå nä mekå rakara namo marakara makoiga niä ngå gwa na professor å rä å ngä akauga niä ndä ragwa na gathi niä ndä na matha niä ndä na å rä å ngä rä u andå nä magayå kana handå ha gå cokanä siasa tå rä a twacokanä rie hä ndä ya Kibaki tå kiona må gä kå yå nä a succeed må gä kå yå Mutadu mugwika atia Uhuru agisucceed Kibaki because we are organized tondu andu matire mamenya ungiona nguru wi muti iguru tondu ndiri maguru ma kwaica ni mundu migirire handu hau ugu transition yo tuguka yokiri oro ugu ati andu makiuga ati Uhuru ni agusucceed Kibaki it was planned ni horo wa planetwo ni andu na wa planetwo ni gikuyu ndu wa planetwo ni ayangi ndi twa planire ta gikuyu ndu ucio na ithu 2027 tuhana ta mung'ethaniro twirore tutikagayania andu tumacokaniririe ndukacokie wathani wa Kibaki wa mundu gwitwo Moi in the name ya gwitigira Ruto tondu nike twarie ma mundu gwitwo Jeff Ruto ni tukamuhota 2027 no ni wamweheria Kenya ithe ndui Trump githe ndahotirwo ni Biden ni aracokire kana ndanacoka tondu tamu yake ndiathirite uguo na ungeheria Ruto 2027 Ruto na 2032 no acoke na 2037 no acoke tondu akiristio ya uguo tubange siasa citu utegutindo kibanga na Ruto tondu gutiri mundu utari na kura Sheshe ni hakuhe nawe.